Turin iko hichi tuan ngai hozo se na bon savin chibai kahin pevin he tuni hi An-Ngol Taona Thahat dan Natah san ti topic mangsa hi pha chomsa iniki holim diu kanomin he adin eima iniki do diuwa kadei cho hile minu mi pa hina gentheina ha satna na to te nga hile elole nu nga golang hina ha satna gentheina ki panan to te nga hile ipina bol gm nang ma changa na lung khamem ahilo wa hile patheng ko ma kisuni ma ki gimbola An-Ngola na taw gm adin tu lai mi tam ten An-Ngol ding ititing hile anuya zan he alungo ahangin he ai lo wa hile angak cha povin he mi za ko ase cho anjong hani ane ding tawjong ha tawa taw ding hi tin ase jumen hi ahinai mi him cho lunggel ki banglo chi aki hinai ahin la Bible la evena Old Testament la evena New Testament evena church history evena ahi jong le pathin ki dang ta alaman sa ho pathinin achunga ko na amho ko na lalin ta anato do ho hi evena ahile nasata pathin ang sunga anaki sunema anaki gimbola An-Ngola anataw ngit ho ahi jive hiti cho ahi ahile ipakai pawin jong abola hitabang iho Christian ti adinga izuyu I Bible Old Testament na ipam pathin mi hon abola New Testament na pathin mi hon abola church history ajong abol bahile who are we not to do it iho so koi ihivem iho jong mihim pathina ko na Thahat na ingai sa dova pathina ko na guidance ingai sa dova pathina ko na thilbol tina Thahat ingai sa dova hile pathin ang sunga An-Ngola kisunema itaw du hiloham tihi eima ko sa nikibol divin kahin timbin him adin fasting ititing ahile mi modinga mi headinga kisunema kigimbola farasi ho banga beham sa si ho banga hypocrite sa aboling hipoy ilung sang mo pa emotive ipiza ibol ham ipiza ingol ham ti mo pa pathin ang sunga ilung sanga kisunema kigimbola ines iding itisana pakai sun atisana yung hado banga so ehon jong itisano vat ni be apang ding hiti anpa so nelova kigimbola pathin ang sunga igisunim pau so pathinin angai chapin le apoy mo sa pin he ipizi ana bolham mi moding ana bolham ele pathin ang sunga kisunima kigimbola lunggil ta ana bolham ti so pathinin apoy mo sa pin he example papa in the video kanomen he Old Testament lama even na he le o ti lama hin ahab leng pa jong chu Elijah pathin tu pi ahong sei pia in sunga aba tha pasal zo si mang tha ke ding ma tha ke ding thigam ke ding ahong sei lai chun ahab leng pain pathin koma kisunemin kigimbolin An-Ngolin pathin lung anholin khawdi pon akisilin anjong ne lovin hitabang chun ananongolin anikisunemin ahi hiji pa chun pathinin alunggela helin Elijah ahin sol kedim kamasanga ahab akisunim ko na mungem hitabanga ahab aleng pa anikisuunima An-Ngol zi chun pathen lunghan na pa so ama khanga so talawa achate khanga so dingin pathenin alonggel an helpin he akhat na ani na hin lengnu Esther jong chu ami Israel te thasi metinga omta sa so nitumle zantum An-Ngola anle tuingola Israel mite zau si Israel lengnu eselam kaina An-Ngol anataw chun pathenin hitabang mohar kinam humsa ki hial theita lo so pathenin ahin le peikirin ahin le hel kirin amaho zo chun agaltio anathadon him athumna Nehemiah kitipahin hichi Jerusalem kul people ho achim ho aza chun alung khambe se jing apona be se jing phalso ta pi hi nitang ta pi An-Ngolin pathing kom atawin leng balung hena asangin Jerusalem kulpi ho kai phan anapangin hem chukile mosi kiti pa jong so thu som la ding achi chun ni som li le jan som li pathin koma Taona pumin hin ko anamangin pathin ki dang ten Genesis Exodus Leviticus Number Deuteronomy hi chenga ho zi doin pathin anamang sa en tu le change ho zo se adinga kiti khona dingin pathin ai koi bi ben hem abala Daniel kiti pa jong hin ami Israel te ding ni som ni le ni khalsung An-Ngol na tawen he adang mi dang ta jong ome Old Testament na An-Ngola kisunema kigim
bola tao ho kidang ta pathin na man cha na no mu the no men he abana New Testament lama evet kina hile Jesus Christa e hu hing pawin zong ni som li le zan som li hi ama hi si ministry apat ding ko na he thilen ta ministry le se chunga ahung lo na ministry apat ding ko na he ni som li le zan som li pathin cha pa jeng in bon kisuni ma ki gim bola pathin ang sung ani ki pilu na hile e ho chu koi hi vem who are we not to fast ko hi bam An-Ngol loading so thilen ta ibol masang ministry ipat masang ay lawa hele na ito pan masang izade school kay pan masang ipihamin sunga crisis boyna pati nga hele Jesus Christ man abola hele ihon jong pathinlong ihon na diwa ibol theu hilaw ham ti hi challenge kan bonom he ministry apat ding ko na ni som li le jang som li An-Ngol pathin Jesus Christ na tao he ani na chun Paul kiti pahe Sol kiti pahe pathin ko na ahong chana so amit pathin ami ana su chot pi aso ni thum le zantum an le tuin don lova ni lova pathin ang sunga An-Ngol ana tao he hi ji chu amazon hi ji zo apala so ipiham pathin na ahin to pan hi antik ho bunga chun antik ho bunga ipi ana bolvam itile Paul le Barnabas hi missionary journey asol do masang wa hi ipi na bolvam pathin ana do wa pathin kom ana taw wa An-Ngol ataw may mahilova An-Ngol pathin kom ana taw wa hi le pathinin Paul le Barnabas missionary journey chi dinga tu ahin pi wa hi tabanga so ana pa do he abana hin early Christian ayole say ju ho koma jong chun Jesus Christ akam chang ta Matthew bungu chang som lugo para som lege chana ipc ham how to fast itawanga An-Ngol itaw diu ham hitabo ho An-Ngol ta tila poto the poi ti zo ana season An-Ngol ding dano mi mo An-Ngol lo diu elo hele ipiham imai ingui sa lo diu dan hatam ta pakai Jesus Christa ama zengin zong thupi ene pe he na An-Ngol diu le Ingol ding dan zong ene hilo he hi ti zo hi hele ibola Ingol da diu ham ipiza Ingol lo diu ham ti pa he ai mala ai man ki question diwin kan ti men he church history ana veket hite Old Testament even New Testament to hin church history even na hile ipiham pathin man cha phata ta pathin he thei ta ta biligram kiti pa en zong revival hung thut na ding nasatan An-Ngol en taw na anamangin he Martin Luther kiti pa en zong weeks and weeks days and days together An-Ngol en taw na anamangin pathinin reformation mi pa reformation hin pudo pa anamang chan he biligram zong chun An-Ngol akisu nim na pa cho pathinin evangelist la he thepin le pathin man cha thepin kharin ain sim don he John Wesley kiti pa zong hin hapta sin veni ni An-Ngol zin pathin kom ana taw zin kidang ten amazon pathin anamang chan he church and fini kiti pa zong hin An-Ngol kidang tan sta ana taw zin he Augustine of Hippo tam taom me na say lowa say do ta say do lowa tam taom he hizin church history azong pathin anaman cha ta ho zong him An-Ngol Taona ani ki sunima pati ana bon hobo hibo ve hi zo hi ele nang le ken ibola cho An-Ngol da ding ham ilol hin na dinga pathin long ito na dinga inato na dinga i ministry adinga ichati adinga ipasala dinga izia dinga ibola An-Ngol itaw da ding ham ti zo kasi no he chukile pastor kha jong hi chi ata hi na pastor kha jong hi ama hi akam hi tuilo akama hi thupa sei thailo he na lunghang hang jing mi to kinane jing he aba jong khop kisabe asia mi to akina na jing so khop kisawala Taona mola he nithum le zantum anjong An-Ngol thu jong An-Ngol tui jong An-Ngol he mi to ki holo bia nithum le zantum pathin koma aga ki pi la zo wa he pathin akam pau ahin help he kidang ta he hi chi testimony kidang ta hi na hi chi sim pathin hi chi akam khapa so akam tui ya an help he Texas hobunga Texas hobung kha jong chun hi chi am ho win masanga bar khat ki sa jong chu hi chi bar pa chu akisa lo dinga ataw An-Ngol ataw le bar jong kisa jing am ho jong alungul hata ta ahi wangin am ho la TSP khat chun ahi boy ilung la la do lo du he 1000 diu he pathe din last minute na jong na to the he tia 1000 la yo win hi chi bar chu akisa jingin bar akisa chai nge le achati ho bung mi tam ta chu hilang bara chu hung lam vai du chu he no hi chi chun achai ni hin bar chu thin so ding ahi ni chun
decoration abol na wa zanin sort sarkiuzin bar chu akain akavam hilen amang ketan he patin thang banum hen hobong mi ho An-Ngol ataw naw ku akum alha hong taw naw zu patienin atsai ni penin ahen san pen bar zong mang kezin main akavam tan he Taona An-Ngol tilovin apoto theipoy ati bangin An-Ngol Taona Thahat dan thanei dan hi Natah san hinam Natah san hitam ne kha hitam na experience kha hitam ti hi na question ka hin bono min hi chukile hi chike hiloven keima on keima ta enjong ka experience so kumsom la kum ge chapang cha khang dong cha ka hi ya Jesu Krista kan kisan zo chon An-Ngol nithum an Taona mola nithum ga taw zo in pakai hagawin kidang ta hin thomen hi chil hagaw chon tu ni sangya ai pu hi akhat na ani na achun ipiham kumsom zawin kapin thazo kumsom zawin ta asala nga jong thagaw lama jong lukwam ka kisama ma jingin kataw jong na guilty conscience kanizin kataw hoi theipon hi chi pha chon ke jong nisagi sung An-Ngol ki sunima pathing ko ma revive able ne kataw jing lajin kele kapasa jong kidang ten pathienin revive enable hanin he An-Ngol Taona hin tha ane dan so abo the dan so icho hi aba na hin doctor hoen chanu ka nei zoben naw nei thelo ding ai sei livein kaloi pa to nithum le zanthum An-Ngol Taona ka man johoni kidang ten pathianin chapa ene pi honin he abanin hilai college ka du handing konin zong clarity pathin hoi chi ham nang ma de in lama le chi ding ham hilai om den ding ham tin nithum le zanthum pathin ko ma kana ta honin An-Ngolin kana ta honin pathin kana dong honin pathin ki che ten clarity e pi honin hilai college ai pulu honin hilai moni ke ni ading hagawa khantona ta sa ki sa do na ministry lama zong khantona ne so do pi hone ti hi ka se do no me hen he hi jin tu ni hi chi video ne ve ho zo si kwai hi zo na minu mi pa nu nga golang hi zong lew han An-Ngol thelo An-Ngol nom lo yu ma zong le boina na to teng hai le An-Ngol nang anapatepin ana trying ai lo ha tu ni apa na he Old Testament langa ibyan pathin man cha ho leng ti ho thim gaw ti ho milham hon An-Ngol wa pathina ko na thil ki ma kidang ta na chanova ana bo do theiwa hile nang koi le yam ke koi ka yam An-Ngol thelo di Ngol lo diu chu An-Ngol angai poi iti thelo du hina New Testament langa ipakai pawin ban An-Ngol sei ju hon An-Ngol Paul hon An-Ngol hobu An-Ngol hile I ho koi hi vam An-Ngol kham dinga chu An-Ngol tha na om dan chu imu so ke wa hi church history of na hele revivalist reformation na pati naman sa ho evangelist min thang ta pati naman sa ho An-Ngol nge na pati ang sunga kisunim nge ho nge hi ve ti hi isay do no hi jin tu na hi video na vi ho zo sin gen thi asan ito ting ki ba na ito ting imakhwa ding clarity ngai cha ting pathin ko ma An-Ngolin kisunim min taw lew han Iti zong le pathienin ama min lo pinading le ama lunggut pa so ama lungdei pa so ama will pa so he sa te di he hi asa inde se do no mo hindim dunia pa na he nahasat na gente na ki pala ipi zong le na bola to zo si hi na bol masanin An-Ngolin ana taw te zindang ana patepin so ti hanlang hile pathienin kidang ta ama min lo pinading insung khosung hobong sung le inam sung ating mancha thi khala na hinsim do ding he ti so ise do no me ka ki pa amen